Hello guys, welcome back to my channel. Today na sim ni bat chu YouTube channel logo hello le banner ding dan hap ding dan ana veu tin a he jong min tin hello jong min tin di chan hello ho di hello hon chi hin chi video hin mala chuni ti bodam ti chuni he jing do masa penin Google Chrome achutin abana address bar lahin youtube.com type nang abana okay na meding aban le sila chinang ma channel to sign in na bol le hoji pen na ka channel ha chom ba kan bol sign in tan abanda 3 dot in lang desktop site chi enable bol enable na bol jong ting le chime en lang chi icon hinang ma channel logo na pen chume na chun ban la your channel me ikit nang ban la customize kiti na chi customize me en lang customization ng tan bana hi branding kiti achi desi branding chi da chun channel logo hi change na border remove yung na border na bana channel banner hi chin me apa change yung na border remove from kin change in cutting mana okay done si done me nang dan na me chatting le aban le publish me nang publish na bota na chita bang mga chuchi logo yung hi change na bota which it is recommended that you use a picture that at least 98 into 90 pixel and 4 MB or less. Isi mandi na 98 4 MB sangat home jap 98 into 90 pixel heading bala 4 MB sangat home de PNG hi lo le GIF file format na ita sunod kuno na board na sim de abay hin no ha chu na board bonong no me ta chu katwa ka board bong na board ta uing lung set tan ka channel hi subscribe do like han subscribe nen bol pi nang chuta da share like comment nen bol pi nang thei channel share nen ha bol pi ta kan tim ni hi ve aban video hoi tai mun kit ka si ni win bye bye.